Kolomka jotono sharik kaham tarse sauna an introduction reona ani bumungke Dinesh Dev Burma angka Bangalore ni coordinator. So tini angnor ni bus kango phaiga update rina ni bagai tini ni update to basic kurei haipana angte oise sawiri wana tabusuk pojonto tinisuk pojonto kabangma boror ni bukhao tau khana o proshno tongko question tongko ki next train bukuro choli nai. So choli nai ta ko sang tawana di next train bo choli nai datino choli nai tabo angke naroni ako confirmation message naroni nije no man nai ani thani to kono confirmation phaiya ki bo tariko train choli nai henai so di ani thani date exact date ang jodi man khangkang information re nai so nor kisa nasing di ta kisa khalo ke nasing lagra di ta ko boksang nor gana ta khana call khai tongko ki next train bufuro choli nai kisa saida man mania sing ba registration claimani balokha but sms mania ko nai kabangma borok tau khana sawi tongko ba question khlai tongko so ta ko song ang narna sawo nor ni ba phainai next train ni bumo tabo khe nor kisa khalo ke mana sinai nor kabona kisa buji di ki Bangalore tongko tai kabangma borok rok government portal ni hisabo inga Bangalore ni smik 12000 jona borok rok register khlaika jodi o 12000 jona borok thana ninga kaisa train thangi mania so nor bo kisa buji ta ko buhuk song ki next train jodi thangibo 1200 বা 1400 ni basic borok thangi man glak so nor khata tui di ki nor ni bumung phaya nei nor khata tui le jabadi amonga asa kaisa ani request so bu khak lai nor buju nane ani kok no nor tesa o kok sungane baga no call khlai ga raknai ang tesa khak lai phiro tesa saire phiro nor ni confirmation phaijak message phaijak successful ani phaijak ba Bangalore to Agartala multiple trains ni ni je sms tangmani amabo jodi phaijak ngaka nor nischinta tangni nor ni phainai next train phainai nor ni thane jodi phaijiga phana nor ni message phainai so tawana ri ta khok sang nor ta kisan nasingdi nasingi tamani pore nor ni phainai so o kok na kok sairi phir kang te kisa kok ngangai tini jora tui kabangma borok tu chinta nangi tong bakha ba sawi tong bakha ki ani bumung rui da mano next train thanani bagai ba nang refer khlai da mano next train thanani bagai henai ang sawi na ta ko bokok sang abo ta ani yago kurei ang next train thangrani ba rohonani ani yago kunu phana kurei control kurei so ang abo promise claimia ki norok na next train sure rohonai henai so norok kisan nasing lai di ta ko bokok sang je am te ke wan sungnai rak je ani yago jotona control tong na henai ang narno clearly side ho ta ko song ang ka kaisa private NGO by kam kleine borok a social worker tripura amar kono government ni employee ang government ni borok buya so ani thani kono control kriya jagawa je bumong finani je list finani jotona abo government ni tui finai so ang ajaga ang kono khlaimani so noro kisan asing lai ta ko buk song nor ni bo finai bumong list aboni bagai asuk chinta khlainani nangya amangka kaisa puilani update je nago thanani bagai jana singnarani bagai tabong next update ngangke je ano PNR number rohor ka Indigo ni je PNR number rohor sang rong ni bagai borok nga ano saga tabok refund manya ko nei ang bo Indigo customer service bani manai je Indigo kam klainai bobo yang check laiga koyekjon ana to ang reply bori rekha ki boroni server tamo details rakhne so boroni tei je update man mani ingangke je norok ni ticket book khlaimani je rang abo angke partially refund khlai rejak bole to norok ni thani voucher ni hisabo refund khlai rejak norok jodi make my trip ba yatra ba any website go IB uti phana khlai ga angke norok ni website habui ba application habui norok ni login by login khlai di norok ni username rogriwai ajaga details tongona nor ni ara pura details jak tongona partially refunded as a voucher rokhani pan jak tongona so nor abono nai tongdi ta bor ni je samane te ingangke 17th May ni sakang nor sungibo mangalak because customer service Indigo ni bo kam ke cholia ko 17 May ni sakang cholegala ta ke kok ngangke je agency je agent ticket tane rok ni yage je booking khlaine rok borok ni bagai bokai update borok ngange tam khlaine borok bo thangi moroni agency no sungidi je agency te norok ticket book khlaika borok na thangi sungidi borok ni yago partially refund nani phaijak borok bo complete refund mania kho tobo ke borok ni borok bo 100% confirmation ri manana ki 17th May ni pore tabo ko jo partial refund ngange norok ni ar je make my trip yatra ba go IB wo jodi phaijak ngangke abo mane gan nang tawisa nini same booking amount by next booking claim mano nini voucher no use claye but same
amount no use claim mano jodi extra money norok ni ticket ni dam tongo kan norok extra dam mari nai so khaklai norok buji khnani ani kok no khaklai norok ani aboni bagai chukun mikoni bagai call khlai gana khnai tai kisa khaloge na singlai dei je refund money khurok bo 17 May ni porek norok jiska phano tapok dik indigo customer service na call khlai nani so indigo customer service be call khlai norok kok salai dei not only indigo baksa ba train ni tongo or ni baksa date criteria tongo so date criteria bo norok update manai je purun rock customer service na call khlayo so thank you sir last kok ngai tabo gang norna nakar sanno because ani WhatsApp mia horo crush ngai thanga so kubang ma message unread tongmani around 800 messages unread tongmani ani thani anga borang poriman liya tamni ka backup bo mia horni duita ni sigang no crash ngai thanga so backup torong liya ani jago so tai 500 to 800 messages ang poriman liya abun bagang nakaro norok koni koekta baksa borok je important questions nani bagai message kleiner ongan norok ana tai so message klai pidi ang naina jesu dati response rimansa kang rinai tabo ka asono sajao ke mia jorate je 100 je reply mansa ke borok rok tongnai rok 3 तारीख नि सिमिक मिया नि तारीख जोराते जे 100 मेसेज जागे थंगना रक बर नि मेसेज डिलीटिंग थंगा अनि WhatsApp क्रैशिंग मा बाय अन तब WhatsApp तेसे इंस्टॉल तो खलाइना खा बट नर नि मेसेज 100 रक रिकवर खलै सपाइली अनि जगावा सो नर न अंको यो के जे मान्या खुरक जे अनि थनी रेस्पोंड नासिंग तने इंपोर्टेंट ऑलराइट ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जे तबक अनि यो वीडियो नुगि नरक इन्फॉर्मेशन मान्या बरक रक amti hai question no kana rana sunghori manpiro but please no rakte isa same question no WhatsApp bo sungna nangia baksa boro WhatsApp bo ta sunghoro ki nini sini ticket book claimani ba sini registration claimani abani ta khona successful message mania ko ta khona sing message mania ko tamo clainai hene baksa bo chinta nange ta khona obo hai message rok ana rohore sungui tongko tabo gangro sawiri wono ki ta khubo sok nor nasingdi ta kisani bagai basic to nasingina nangia Tripura government bo kam khlai tongo o jaga o bumtege khlai mannai mania borok bo je mansak no khlai tongo so please norok government ni loge bo ri tongdi ana bo logiri tongmani bage belai na hambai 300 porjonto ana je ang cooperate khlai tongma bage belai na hambai ang bo jotoni kok no response ri mea jotoni je response maya rok na ang nakar sanjao norok ana nakar di ang jodi norni question ni answer ri mania angke ani thani jodi answer tongo ka ang surely norni proshno ni ang उत्तरी रिनाई जो दिक्रिंग अंके आनो ना खर्चा दी अंखा खलायो जाना कॉल खलाय जाम कॉक साना रॉक जो तो क्लियर इन्फॉर्मेशन मान खना नहीं तो वैसे अंक तैसे कोई रिजाओ कि ओ वीडियो नो काम के नाइडी शेयर खलाइडी जे बुजिया रखना बुजोक दी जे नुगिया रखना फुनुक दी जे याक जे बोरन याक स्मार्टफोन करी आबरन फुनुक दी जतनो शेयर खलाइडी जे मानसाक ताकि आनी इन्फॉर्मेशन जतन याक बेंगलोर तंगनै कर्नाटक तंगनै याक सगैनानै थै सासुना तिनी अपडेट ताहबु sang खाखलायनर जतन काम न तंगना नै तेवैसा हामबाय माया फरनर जतन न आनी लगे कोऑपरेट खलाय तंगन बगे आनर को आनी कक्न बुजिमान बगे ते आनी कष्ट न बुजिमान बगे बेले बेले हामबाय तेवैसा जतन न खुलुमका